Naziv rada je Prekid. U pitanju je crtež ugljenom, zapravo to je prvo bio crtež ugljenom koji je naknadno digitalno obrađen, tako da ovde možete vidjeti digitalni print ovog mog rada koji je prvi put izložen pre nekih mesec dana u galeriji Blok gde sam imala samostalnu izložbu. Naziv je Prekid, inače ovo je autoportret koji se bavi unutrašnjim stanjem nakon jednog teškog perioda koji je sada iza mene. Rad je sveden na crno-belu formu sa tim nekim crvenim detaljima na suzi i usnama kako bi se ta dramaturgija pojačala na samom radu. Povezivanje sa temom je taj unutrašnji kontakt i neka nada da će taj prekid da se prevoli, kao što i jeste. U redu. Je li ima još nešto što biste vi voljeli da dodate? Samo da pitam, ne znam kad se emituje,